Total Energy Service Station. Tumono tu tokana mata sere na munde ni tangi ke na seriba na velo take mo sana Iliasa kananda bosa. Sibina ba na rusang bulka dio na miniti na makatoka ni woting ay bida na itukutuk ni people ngo and sana sema chiko and na ruwa na platform ngo na VTFM Facebook Live ke na VTFM YouTube channel sana baro tikabu na nondo pene no mina sere and na VTFM suru na melo. Pinaka kipaka o sema chuma nandu bero na platform ko na VTFM Facebook Live ke na VTFM YouTube channel ngai scroll so mga na comments ngai bola to mai kina na yada ni vono iko borong chuma kina ke na lima na yada mera na numiani e na sere bula binaka Joseph Eliasa bula binaka sema sartu ni ngoi nabakai bula binaka mata ki viti anare bula binaka John Turangambedi bula binaka mai tau binaka bale bina sema sartu mai Lismo NSW na ka binaka ni ko ba ni binaka chukani ni ndo maka tunang karabi ni tabi nimbula binaka na sema chungo mai mavana vanombala bo mana to la bo bo rotu kana tebu na singa tu siti ni madha maingo bula binaka na bula binaka waisake tui namataya na turangan ni namara mana itu sa ombala bula binaka talanga Samuel tui sawana dama kalabo tui valika o lesenia penimbuka bula binaka Joe Bowman koroyo tambisa koroyo emosio Charles Eric Langi watake mundu koroi pokon ni binaka chuka ne ka binaka ni kona penu no michunga ne mbale koroi o sana kau tike mani sar mata kena loma ni tembara mana sana ba turang oreo na talano ni tabi
Foi rosang bulu kalima na miniti, foi rosang bulu kalima na miniti me lima na kaloko. On na bombolo juga na naka na kaniko bombolo na ka mata kiviti anare bombolo na ka John Turang Medi bombolo na ka mai tau na bombolo na sama sar cuma lismo NSW. Bombolo na ka Bill Laisenia na bombolo na sar sar cuma mai na VTFM Facebook Live bombolo tal tungan di Meli na Adalebu sama sar cuma mai Brisbane mai Australia. Bombolo na ka Meli na Adalebu Ron Nunia Litia Ethelyn ke Meli Junior sa pakanuni pinakachukani kina namdo bubale mai Brisbane and I kabi nakani ko sketch roko mbulo binaka Mike dokana isubo mbo wachi o sake o baby mbuna watake Anna ke Lewis sa pakambulo tatungani kina bubale na Rambuli family mai Vunibau mai Lambasa tali taka chukuna borong VTFM na bekanta mai mavana vonombola bomana tulau au na bambula tal mata bondo beira wai sake tui namataya na turangani namara mana tu sa balabo Samuel tui sawana Dama Kalabo tui imbula benaka valika Laisenia o Penimbuka o Joe Bowman o Koroi o Tambisa Koroi bula benaka emosi Charles Eric Langi o Mundu Koroi Naisa Koroi watake moala bula benaka Skeli ana bambula taltungani be Unis Osborn Koroi o Kesa Seru Chiatale Koroi o Ramasi o Ofa o Mbale Laungasau Koroi watake tumundu en venu minga ne Mbale Koroi raso yang kono cukup memapana na kabi nakani ko rabo ba rosar cukup ndono songo ni tebu tebu en singa tu siti ni madao mengo
Nafonga nito mo imbale koroi ke tumundu moli mayandua embatiniwai. Pinakatomani kaba kurichiko no munina no mena sera na kabini kuombolo pina kambalan dinan direki rambuli mengkena numi mantana serang gore na rambuli family sama sarchuk mai vunivau mai lambasa mbula pina ka Joseph ya vita vatu kata-kata mbula pina ka Mike kere chukana sera katara mongoro mengkena numi chuk mekina chungo manaki mai tabi uni o Dix o Akisi o Joseph ke ya vita vatu kata-kata bina boleh bina sama cuma nak kami kuah. Mula bina ka VM Liku Salome nai ngone lebu. Meruoni ngori wai wataki iliso ni nandengi mai rukua mai benga. Salo tembali rara. Mula bina ka kira cuma share kataraba menga ina numiti kumike no Bob o Paul o Tony o Alice ke salote mai tavakumbu ena kabini kuah. Kula ea mbulo binaka gonga ikan roka na bewa ka walebu menga ina numiti kumane serang goro Lorin wataki mbulo binaka tamai meremei ngai ina numiti kumane serang goro be naivudini era kete sarana lebu ni koro kete sarana naivudini mana itasiri abang nuni binaka cukai na kabini ko liti mata kimbau mbulo binaka kereti kono ser katara pa meranga imbo nunu mekina na ngoni buli ni nambai tavu district school kere kete sarana tumbu era tikongo suba non ramai bakatavara non school tua sabang nuni binaka cukai na vini likudeva ngonga holiday haya Fiji mai lotoka obras tukana rombulo binaka tai nebs bakaloloma mbulo binaka bale bulu bengo ilisoni rokondanta Titiana o Peniasi o Makereta Salome o Karua Uraya pakamimbinga ve Akosita Randi bina wale buna sema chumai ena ekabi bina kada ni wasani ngauna ni bena numi na serre ena beto kono bina kana Total Energy Service Station filled up for more and get 2 cents off per liter. Binaka sana dava taleke na nonta bina numi na sere. Bina wale buna sama chukuma na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel. Kalau ngata chukuna bengarabi ena kami ni kuah kaya nama katale ena kami ni mataka